foi le tunu ile ne oli fa fonga mai o tala wa foi le no fta po mai tala tumu de tau tanga Pasifika na popole winga le report le matanga luega mo tanga Pasifika fa le mo lo no lua o pipisi le fulu manulele le fatu anga yo tako ta longa tilor company tele fuso anga pe filoia le PSL fa la tele mai ile nei tulangi e fa fonga mai e fa la tele no ni tala o le lipoti muli ni al matanga luega mo tanga Pasifika o fa ilo ai ele o mafia ele matanga luega le malo on au siana sini au tu e tau ia e tu ina tu le matanga luega le fautuanga official malo mo fa ele fa sengana ile lei o le fautuanga o le fatulanga na mo le loafe ma le lufululua le loafe ma le lufutolu ma le loafe ma le lufutasi le loafe ma le lufululua sa fai le onos pasene le lei ai o le si fa sengana e muta ia uni sa fa sengana ile se furu pasene ma o le au si ile luas pasene o le tepula o le fatulanga na e le tau ona ia ai o le sui so upo ma le matanga luenga o fina o papea o le fa sengana mo le luta usanga o babae sa faia falo to fale lava le pongai o tele ese senga mai le ripoti mu moatu ai o tu ia le tomata i fai pule le leipa kamel se poloni ia fai nga malo ile ave o le fa mo le fa sa ino tupe na ilo le tivaino to tua mo tanga Pasifika o se poloni le sui so upo mo mata upo ati na la tele fai ti tingo mo mai jolo ma tiva mo tanga Pasifika ile pa tira leipa o i falia o le fatulanga se fut pasene mo fautuanga ia inga fatino e matua ile anga lava ma ia ta wai o le fa vai au tula na business mo le matanga luenga tanga Pasifika o le ofoina le fautuanga i ofisa uma le malo e fakatau i tanga Pasifika mo tanga talau kele o le fa vai ai leo fai unga e fai ia inga fatino mai nei fautuanga o le winga a fai e ofoina fatulanga na leanga mai nei fautuanga o le winga o se mea le na e te wai tanga Pasifika ona popole iai e si dia malilima sfutang te whainga luenga o lusi ngā luenga le matanga luenga o tanga Pasifika i whātinonga le whainga malo mo le whasauina o tupe. O salalau o tunei le whamai o le fulu manu le leisi pale moa le whātuanga o le moe o tako e pia na whamaoni ai e le matanga luenga mo a kinai avi e le whamua mua po le Ministry for Primary Industries. A whaari ai le tamatai office studio po mai manu o le matanga luenga Mary Van Andel. E tu sama le vans fu wafe ya mo la mo mi ne fata ma ya umar fata anga mo fo mo ale mainland poultries Hillgrove egg farm ma o falu ai nai foi numero fast fu wafe sa ya mai lesa na o le so le sa fo e am ta fata mai umani mo e ben fa pito mo fo ai nai o fo mo ai o faria Van Andel ele se fa ai lo le rust o le h fitu no ono wa fi ai nei mo o salara wa tu ato le fatoanga o le fatoanga e fai fa le mo i tsama le lawons fu wafe ia matua mo e ai ba o sauni na matanga luanga fai o mo fuanga nei mo fa le mo e a fai mo mi ina o i fatoanga fa le mo e ono le a fai e swenga e pe ona fa di ai Van Andel ai e yen to nunga to tol tamata e office stilo for my man o fatoanga mo sa loto na fewa i papo po le free ranging farming ile tunu o le a faa wau lava. O se vaenga tanga te whaingaro nga saulu mai whale maa ia la tu te wha mai na moenga kilingi e wha lava tu e wha tu tumuina se palai. Ine e tu maa mai le mamafo ngā ruenga lau whaingaro nga tu mai wha pitoa mafo mai walonga iain. Wala tu ngā ruenga e wha ono mo tia te sampo. E te mare fast food o lau whaingaro nga whale maa ia o kilani mani no whaanga o tunga whitinga i Green Lane. Tata apa ina se whaunu tanga le vasa o mabai. Ma avi ia ile a tala. O leo whainga luenga sa la tu lungo le leito ni sila i la tu whate ia. O nisi sa tu tulu ma la tu whalia. O le asafa i ngā se pe a whai a lusia la tu ngā luenga. Whaali ia le te whatu ora i po le matanga luenga le soi fōmaro loina. E leo tāru sanga ina le solo i o ne ngā luenga. Ai o se whai loilo le whaonu iai o ni whesuia i ngā whaia. O leo vaenga whapitoa tanga te whainga luenga sa whavaina. I le vai teimero mi piso le COVID-19. Ile so ni ai na mama fatu tele o ngā luenga whātau si mai pasi. Ma isi ngā luenga mo so ni paso i pua maro loina sa iai. Ai oia ngā luenga o so ni wha popo i whaalava. Mo leo toi mo miaina. Ise tūlanga mo mia tele piona sa iai. Ile vai teime o li tele o ava nofa i ngā luenga. E vera whaari ai ele te whatu ora. Ai o se tasi te ngātu whai ngā luenga e reo manao e whailoa. Ta ia longo ai le Johnny Sila. A whai ai tipine i ngā luenga. O le au whai ngā luenga whapitoa mo tonga whitinga, o le a wha amalo si e whaia i ngā luenga e leo ni ngā luenga whafo mai.
E o tula mai pitch furu ake tanga te mau benefiti sua ngā ruenga o le awha i ei whaasenga na te to tasi. Ma le fuafuanga whaata oto o le ngā ruenga e patino lea i le tangata lawa i e fito sonia i le tue taliwai i ngā ruenga. O le tamatai minsta o atina e lau tene ma ngā ruenga Louis Upton wei wharia. O tangata tai to tasi uma o le alanga no ngoina le pule ngafa malatu mata upitau ngā ruenga po le case manager. Mai o le ama whai o nā ngā maa i le maua le whaasenga na e mo mieina. E sauni uni ai mo se ngā ruenga. E tilo ai papu puni e whaono e puni ki ai i la tauma i ngā ruenga. E peo a onga, a wala o wheo inga, o la maroro ina, whawhitau li tau singo whanau, ma whawhitau le vai sui wala o pasaina, mo le awa malosi. O whaama se ngana o le a tilo whoi whawhitau li, e peo le vai o le whaitau tusi ma li testusi, ma le mawhana whana o le whaalongono o le tinganta, i le whaongaina o wala whaona pōneia po o wala whaatikonolosi. Ai mai se tala anga o le tangata o iai i le whaatinonga o le tūla whono. O le pule ngafa ma le mata upo le tangata lewa ia whaatasi ma le tangata sue ngā ruenga. O le a mōmia ina leo mai whaatasi ma se fuafuanga whaata oto. E patino le tangata sue ngā ruenga e au fiaista malienga e whaata oto. O ni whaatinonga ma se teimi whaata oto e wha mai ai. Whaaria absent. Wo foina nei le mata ngā ruenga o atina e lau tele se pule ngai mata upo mo tangata sue ngā ruenga e o lava i wafe. E whaonga ai telefoni. O i la tō ia o le a mua mau i a fuafuanga whata otu tai tō taxi o ngā ruenga e fuafuina. E amata mai le amatanga o le ruafi maru fulima o i a fuafuanga o le a wanoa i tangata umo mau benefiti o le a i lalo le pūlenga o mata upu tō ngā ruenga le six ruafi o lo mau a pēr benefiti su e ngā ruenga. Ia taro talonga o stasi o kampani mawarunga i le rolangi i le whalau lo ino fuafuanga pepiloi po le martial arts. Wala tō wau tilo mai nei e nisi e ele taleni i New Zealand e au tilo whalau tele mai le talonga po le fwoi tamaristanga il nei tuangi. O le presidente o le company o le Professional Fighters League po le PFL, Ray Seffo, sa i whamau ni ele rominga le New Zealand Herald, o lo tilo e whalau tele mai le tamaristanga Australia ma New Zealand e le tau whai unga o le luape ma le lima. Sa ia whari ai e ia ini tangata sa talino ia ini sila e pe o alo sa moa longolonga i le taalonga ini sila ma le rangi Jason Psycho Sati. Le whaalo tele ina le tamarasanga le King in the Ring. Ma Eugene Behrman le whaia onga whaururu le kalapo fusuanga tau whikiki a le kick boxing au kilani. A le city kick boxing au kilani. Ma le whaia onga whaururu le kalapo fusu le pau Maroli Ka le tamatonga lo he muli. O Ray Seffo sa ilo tele ai lona ingoa fusu ia Ray Shuka Food Seffo i fusu ang wha profesa o wha mautu nei atu nei whafo. Rai e whari ai o lo tilo e sa inia le tele atu ni taleni i New Zealand nei ma Australia. O Seffo le tangata longo a tele i le talonga le rangi sa i au kilani au topa. Mo le tio tio wha singa ia mo se toi whailo inga le malan kalapu tuai ale pao moro i ka. Ma tala no ai ma ta malsango pai plenga pepiloi whalo tue whalen. Ma whaalau no ele tamarasanga a le Skills Fighters League ia po le SFL. O le saunga le mua fusuanga whapis nisi ma suenga tupe mo foai o lo va ililina e le ofisa whapito mo suenga i mariu lilo po le corona i le bastonei. Ono trusanga talo na whano le olo le pule mo polo keti ia Kane Parsons mai le manu o le na whai aisa a pia i tono le maia. O le tei muri sa talano ai le tina ia Sherry Gascoigne i lana tama o November i rafsi mane balu. Le esa ia whata wana wai oia. E awa nei awa i le fusuanga te tope. Ini na iaso muri ane ino o mai on awa i le fusuanga. Sa ilo ai o le fusuanga mo Claes Dete po le Fight for Christchurch i le tolu o November i rafsi mane balu. E tau whaola loa ia Kane Parsons i le palemai i Claes Dete. Sa ia se afi anga tunga ilo na whai ai le la fusuanga mani tamata alo la kapifa professor mua. O le aso no November lua sa mani valu sa te pea ni masini sa wha mana vai ia ma maliwai a o silo mia ilo na inga. E toso fitu o na tausanga. O na tausanga mani mulane o whai leilo ilonga ilo numa liu kala istete. Whaari ele wha masino o le ilo ilonga Coroner Heather Mackenzie. O le aso suanga o le ata ili li aini tali e tisai ma le saonga le mua ni fusuanga tu e tupe wha pea. E pesa whapea whea foi, o na whatusa malana panga. Ma le whatautainga o fusuanga whapea, e le ngā te taimi e lei whaia, ia e whapea ma taimi e whaatino ai. O le tina whaia o ngatonga ini sila nei, Milika Nathan sa i whawaina, se talanga i au kilani le stona i le manu malo e le champini i le rolai.
I le whata vale ngā polo te jo tase te mātai. O le mata ina o lea manu malo o le manu malo lea i le matua i sutu o le malaima timunga ne no whanga. Whata vale ngā polo le Browns Bay Club. I le isi tu o le alalo papa i no shoa. A wha maonia e le tina wha ia onga wha aleo no lua. I le lona tu mai a manu malo i le umi o le champini. I le tau tua mai lava i le toa valu pita lunga. Ma ia whata i le champini le langia and Nunes o Amerika. O li Israena o Australia sa tu e manu malo le champini ali. Mo le whaalua i ailea ina ua whaato i laloina 18 takarua o New Zealand. Whaari er whaata vale ngā polo o New Zealand e limas puli champini ma le tos pulo tunu o le rangi. Sa tau wā mo le taamerisanga lona lua suma le lua ale champini o champini. O whaata vale ngā polo te jo tasi ale rangi. Tala nao na yaso, i eitang ta umar fia, soi fuia.